Deithor along stadium akimi kangpu. Rurang sinaham pangalong an hawang kachohangdam. Juity Productions Present ahin pen Karbi Gospel Song kangpu pon. Lakha Kretrok Nomati Constituency APHLC Vote Committee ke seng. Lukhimon of Hangi Kroya Rada Tung Chingma Meka Padu. Arunado acknowledgement slip Dr. Mansur Rong Pipen Keron Pon. Song Enkoy Rapli so say binapani IB along Perangka Meke Pa. First Open Volleyball Championship 2020 KB Pon. Kardom Pini prime time thanbang Pini limerin hansepi non arjuik Abirta ton pen. Pini ni bhain ko raket homarni Dwarbagari constituency ang kangarlo Deithor along stadium akimi kangpuame padopon. Pini amaya long akahai sar koirong par meji pehempu ponsi kecheng pen kijut an misen pen mei chari pon. Bangso melong alihaman pen Sartuli Ram Ronghang, CM Karbi Anglong Mouse Council, Horen Singh Bay MP, MLA Dr. Mumin, Local EM Richard Tokbi, Jogot Singing T, Mount Everest Kachirong PP and Parta Ongdung Man Pengkedo Alhiatum Chitongdun. Bangso May Long Akehai, Tuli Ram Ronghang Kaning Jipon Atenke, Ketangti Doan Akam Ta Patang Pon Labji Kita Ning Jipon, Tapen Ketangti Doan Stadium Ta Prabjin Pen, Patang Pon Puputa Melong Chichak Tekang. Rong mo pen dilip tokbi lapen nilipen mo sa steron 365 News India. West Karbi Anglong angkang pila ka troxy ko pili constituency ar lokedo langthat amang arong along ingdeng troxy rurang sinasar po karchomi chengchia prang joy ke joywan japan pura rurang sinasar po hampang along an mate Paklo along an horbong horthe kowe banta bohot pen howang chohangdap bangso along kachitong dun rurang sinasar po me puseno drong par lunse po monsing be lapen boha kecha me pu chandro sing teron bangso apithu lakhain koi baitha langso MLA mansing rong pia hin pen inghap ingpu pon bangso me along kachitong dun PHE board chairman Ransing Rong hang lapen cotton farm inspector kangbura teron atum chitong dun pen mayor dipidun rurang sina sarpo ay kucili parhat kakate atau dikakui pan dalam kayu reproduksi dan ta Juity Productions Present ahin pen Pini mati jong ni phain ko rakathom arni kang sampor phai ke thoma por Mount Canon Baptist Church akimi Karbi Gospel Song ingpu pon lapen HIRJUME pusi labangso luna thuyamen irpon Bangso kangpu ame along alhiaman pen Juity Cine Productions producer Sonjip Tokbi Abraham Tokbi assistant producer lapen man kedo kethe kiding rat cyclem bangatun chitong dun Labangso Juity Productions Present producer Lucas Phangchupen patir piponsi akimi HIRJUME pu amen irponsi lunjir athui pupon Bangso lunjir athui along pangrumpet jir trokalun pedopon la jir trokalun lake producer Lucas Phangchu Pastor mate lunse po Nixon Phangchu, lunse pia kang saing hipi, lunse po Joel Phangchu, lunse po Bismo Hanse, lunse po Amorong hang alang ni tumpensi, lunjir lunpon lu. Irik ito kabang Amorong hang lapen Nixon Phangchu, music Hembiri studio pensi Bonda pon. Juity Productions Present producer Lucas Phangchu ke thana tengke nili tumpeneng si labangso alunjir kasalam chenglang nasi labangso alunjir lake tisokai ke YouTube channel lapen Juity Cine Production along si Arjupon Longpo lapen muning aningkan sita lason jumisen alun selam ponji lapen mina channel ta ingpupon popusi thampon lapen Juity Cine Production penta dorde popyason ta cherabdun popusi Juity Cine Productions producer Sonjip Tokbi penta lamchak chipipon Dipu Pen Deborah Kathar 365 News India Pini Lakha Kretrok Nomati constituency arlo bichilangso polling station angkang palaming tiarong along APHLC vote committee ke sengpon Maya along aluhi sarpo aman pen kachitong dun APHLC hawar ke hat LAC me pusuren kramsa Jorombe Nomati Vice President Rakesh Hanse Secretary Youth Vice President Nomati Akas Timungatu chitong dun
la so ho drobin teron na phan me phuar pu pek pon bang so long probhat phang chu pen si mai chari pon me along jasemet ke jong pon apia chelsea song an so se ka pang tang pon jia phan la pen 6 sidul aja kong nang power bom song a phan parem si 6 sidul aja kong pang tang thek jia phan an parta article 244 e pachun se rak jia phan hei hui chingwai ching sai pon apia chelsea song along chepa ogdun mate apia chelsea phan si pahai pon jipu Rada tumpinang an chitodun. Nomati Constituency Secretary Prabhat Phangchopen, Choro Alam Thepajir Ponsi, Meing Samjin Pen, Pachun Pon. Uthonga Jipen Ananbe, 365 News, India. PSLC song an bangke dang bonlo, pen dang bomlo, pen nelitum ke kamatha non matke pason niang bong se ki mathalo isi bangere tum la siksi dulu bang tangrak nang po hini bangke ajat ke claim pensi tami autonomous state long nang po nitum bangke la pason ni bang se othip la pason si dulu Lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency kaparlo ni kanser hini reng ko anikan mati jonga chiklo ni phain ko raisi in ko rahini na pening ko ra ke thom ni thoma farman ke chengsi asram lakhaini dolamara bapuram tok biarong sok he aklamalong lukhimon sangha pen patir piponsi mei padopon ke damtang mati jonga chiklo ni phain ko raisi ani pen mati jonga chiklo ni phain ko rahini ani an ningkane sekpen kapanong chingri ame so arlo atumapan chethan cheparing kachipang thir lapen arna malam chethan chimu mamai padoponsi hemtu ni marlia tun kilu ke lomkang ting atowar pen kathe ang atowaran chepade Pini mati jonga chiklu ni phain kora ke thomai ni lukhimon pan ke koya ra do an mate lukhimon sangha pen rat chingru mame padoponsi nilip ni hang lapen rongkhang pen wangsi tikok tiki megwe no thong sarpi sarpuak limang pharatun chetong pet pen Adap por phai troxi ra chitin pen harni kichi an ini thi pen si do thip bangso me sarphukong president boloram phangchu pen charipon me along ali sarpaman pen ke chitong dun himanta biswa sarma lapen ali haman pen ke chitong dun cm tiliram ronghang mp horen singh de dr numal momin mac richard tokbi Sandeep Kariswar, Sestra Sangathan Mantri, Uttar Isani, Sestra Kalyan Ashram, Lapen, EM Pensinglok, Team Karbi Anglong, Kethe Kedingatung Chitongdun. Labang Somai Long Lakasuring Koi Sosiarmu, Lukhimon Pan Kikoya Ratatung Chitongdun. Himanta Biswa Sarma Pen Lukhimon Ratapan, Pini Pen Karbi Atum Kang Tirni, Lapen Ahokne, Ningding Ningjon Kang Tirake, Ahokpet Arnam Adung, Kedodun Long Kopai Kimi Misen Athorompu, Ningjete Kang, Lapen Kebang Jilang Along Anta, Lukhimon Sang Hapen. Kopisi Kurusar Kemangma, Dorde Kopean Mingitum State Government Pen. Towar Thodang Lolapen, Puting Koi, Nang Chirabdun Puputa, Maya Long Dr. Himanta Biswa Sarma Pen, Sichakte Kang, Anparta Adowanti no Panta Kipipon Paduji Puta, Mayang no Sichakte Kang, Labang Swamay Kurusar Lokhoning Ti, Arnam Lukhimola HIRJUME Pen, Nisen Pen Ming Chikakpon. Rong Mong Wepen Dilip Tokbi, Chirabdun Bangjot no Singbe, Lapen, Anan Be, 365 News, India. আমি কম্পিটিশ্যন আমাৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাক যিবিলাক স্পৰ্টছ লাভাৰ তেওঁলোকৰ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা সেইবিলাকৰ আঁচনি ভৱিষ্যতো আমি বিশেষকৈ এই বছৰৰ আমি বিশেষকৈ স্পৰ্টছ লাভাৰ আৰু আমি ৰাস্তা পদূলি বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিছোঁ আগন্তুক দিনবোৰ টীম কাৰ্বি আংলং যদি ৰাইজে আশীৰ্বাদ পাওঁ ৰাইজৰ যদি সহায়িতা কৰে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত আমি হৰ্টিকালচাৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিবৰ কাৰণে আমি Asam Sarkar Pen Kipipon Kiduke Boy Data Sarpi Mara Tumapan Panong Ponsi Pini Lakha Troxi Kopili Constituency ang Kangar Lukido Langmi PLP School Kapachua Klamanong Lakhain Koi Baithalang Soel E Constituency MLA Dr. Mansing Rong Pia Ridengpen Orunodoy Acknowledgement Slip Keron Pon Pado Bangso Ame Baburong Pipen Mejari Ponalong MLA Dr. Mansing Rong Pi Manpengal Hisar Poaman Pen Chitong Dunalong Rensing Rong Hang PHE Board Chairman Karbi Anglong Mouse Council Purno Rong Hang State BJYM Member Ruhila Kropi State BJP Mohila Member Kangbura Teron Cotton Inspector Kiruni Lapen Yongdung Kithe Kidingatung Chitong Dunpen RD Chipirinti
Alam ke sorkar pen ke kipi ke do olo sita cetan ke ong lute jata long le lang kuci kukok ti aprang nang tum thai long lo so to war an si ke me makai no ma a sorkar ke do olo ASDC a sorkar da dolo a kongres a sorkar do sab BJP bang det pen a to war bang ke misen pen dak klem lo la pen aprang som puli bula ka me lo la so to war eng deng si ke ha keroni pencenglok dak jiri soan Deklem mesen long long ni jeswa kai no chot ang par ke mesen lamang tam mesen ye pandi ke klem lo la pen hala pa so tuar bang ke ha jiri ke nengan da lepo la so tuar la Matijong ko ra ka thomar ni kang sampor phai simalom PHIB binapania long song ko ra please se asong atung perang kya me ke pha labang so me along ratan tirang Avinas Ronghang Dharma Tiron Lapen song ko ra please se klem ra pera song atung chitodun labang so me ke pha pon lake Karbi Anglong Autonomous Council pen Village Council sengpon bom lake traditional way nangji lapen 6 sidal along ke tok dak paragraph 3 ateng nangji pusi ratan pen ningji lapen chairman sitame rong asar phansi pekpon nangji putathan Apithu Karbi Anglong Autonomous Council pen kaching YG phan song ko ra please se song phan Prabjin pen hang nangji kali lepute intang rak che songji puta ninje Dipu pen Deborah Qatar 265 News India Itumlah soput hak press meet kita nangkau ke lahelo, ce Karbi Anglong Autonomous Council pen Village Council jitu seng bom lake traditional way nangi lapeke schedule to the Indian Constitution along ke dak paragraph 3 along ke dak ateng pensi traditional Village Council seng wek nangji lapen ke laso traditional ke already Karbi Anglong arong tinda already ke datang lo lasi laso put hak abangke traditional way wek nangi lapen ke chairman ta rong sarvek nangji lasi already setting ke dotanga mongke non an posita me Karbi Anglong Autonomous Council tum claim kelang lasi nini ke pukang tungo bang ke lalo itu mahin pen jong si Karbi Anglong Autonomous Council atum prabjin pen kacingwai nang hang he pelutang te rat thurpak demokratik aron nateng pen an sose ahiring tangra ka kacusongo bang dokok pu si nilitum kadoko be Kechengsi Open Volleyball Championship Surihini Rankoi Hanjang Langso Sport Association pen Chipatir Piponsi Pini Adap Porpai Kresia Porpen Kepachu Chengpon Kechengsi Kepachu Pon Hanjang Langso Aterang Tung Balipathar Aterang Apan Parempon Hiniang Deng Kepachu Pon Karbi Club Bokazan Aterang Tung Womu Langso Aterang Apan Parempon 2 Kethomang deng kapatu balipathar sham arong aterang atum rong kethe youth club adorso atumapan parempon liang deng kepatu pon langbuya terang atum japrajana terang pan parempon Pini aluhi sarpo aman pen kecetong dun abarim EM Karbi Anglong Autonomous Council Surjarong Par Assam Volleyball Klembang Pumukur Bora abarim EM Jibon Chandra Pathak HSA Chunbang Amit Puran Terang BSA Amei Pudilibrong Par pen chenglok kethe kiding atum chetong dun Kardom nilitung Karbi kursa cinglo mamai KKC ya hinpen tiri pialong ke sulang pon bom nang litung kadu ka wia thengno ethe alam pachini gangtung do khe ke doan mate sumsian jati jabol kapek sitame
mate karbiam sitame nang litum nyong si somsuri si sosea keso nang bang arjon long do plotangte nabang so keso peng cepa meji aphan nilitum ke kesi elong nang humri iktame nilitum along nang humri pen nang litum keso cepa jok bong longji la pena duntu nilitum nabang so aron ke klempon lake karbi guru sa ching ramai pela bangke aron barim hempu mukrang pira singja arnam pharo aron atang pesi hakko pirthe plangrap pensi nitum nang ke klem nang kedang lasi nilitum pen kapachinia teng pen ai tum nang ka humri pen nabang so keso don ra pen kadu ko be pen reng dok reng ni ki do ra pen je phansi nitum ke kesi hin pen nang tu aphan pachini pon no kardom Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu